Bakunzi ba Monomike TV, mwongeye gukirirwa neza nk'uko nk'uko tumaze iminsi tubatangariza amwe mu makuru cyangwa yo mu bintu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibijyanye n'imari. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku makuru agezweho hano mu Rwanda, arimo avugwa cyane yuko nk'uko byari byemejwe na cabinet y'u Rwanda ko hari inote za senka, iz'igihumbi, za bibiri zigomba kuva ku isoko. Ubu ngubu beneri tayari yamaze kubikonfirima, imaze kuvuga n'igihe cya nyacyo izo note zizaba zitagikoreshwa ku butaka bw'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu ngiye kubibabwira, ntabwo turi bugiremo analyse nyinshi n'impamvu yabyo kuko ababishinzwe abayobozi barabisobanuye, ariko banki nkuru y'u Rwanda yatangaje ko inoti z'amafaranga y'u Rwanda zirimo iya 500 yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2004, na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2013, ndetse n'inote y'igihumbi yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2004, ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi z'ukwa gatanu 2015, ndetse n'inoti y'ibihumbi bibiri yakozwe kuri 31 z'ukwa cumi 2007, ndetse n'inoti ya 5 yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2004, ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2009. Zose zizaba zitakemerewe gukoreshwa mu Rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2027. Reka rero mbasomere itangazo rya beneri nk'uko yarisohoye uyu munsi mu kanya gato cyane, uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu. Riravuga ngo ni nk'uko murireba kuri screen yayo, ni banki nkuru y'u Rwanda, guverineri, our reference 3226/10/62, akarongo kaberamye 0010 beneri 901.3. Ndimo mpanga izirimira nk'aba bagabo bo hambere. Itangazo: hashingiye ku iteka rya perezida nomero 11 z'ukwezi kwa nomero 11 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 27 z'ukwa kabiri 2026, banki nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko inoti z'amafaranga y'u Rwanda zikurikira zizaba zitagifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Itariki iteka rya perezida rizikuraho ryatangarijwe mu igazeti ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'iki gihe izo noti ntizizaba zikemewe gukoreshwa mu kwishyurana. Izo noti nk'uko nari nabivuze hejuru, izo noti bizwi. Hari inote ya 500 yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa kane 2004, na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2013. Hakaba n'inote y'igihumbi yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2004, ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2015. Hakaba n'inote ya 2 yakozwe ku itariki 31 z'ukwa cumi 2007. Hakaba n'inote ya 5 yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2004, ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2009. Abafite izo note zose mwese muzifite, mwazifite mu bimuga, mu mahende, n'abandi bazifite mu rugo, n'abandi bagomba kuzikoresha, nk'uko zamaze kuvugwa hejuru, bashishikarijwe kwihutira kuzihinduza ku bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 kugeza ku itariki ya mbere Ugushyingo 2026. Nyuma y'iyi tariki izo noti zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro gikuru cya banki nkuru y'u Rwanda kiri mu Kiyovu i Kigali, ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2027.
Ibisobanuro birambuye bijyanye n'ibirango by'inoti bikuwe ku isoko biri ku mugereka w'iri tangazo, bikorewe i Kigali itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026, gisinywaho na Soraya Hakuziyaremye Guverineri. Nk'uko muri kubyumva rero, ubwo ibirango birumvikana kandi birasobanutse, nta kintu cyo kubihinduraho. Abantu mufite inoti murasabwa kuzihinduza, abazakererwa rero bakagereza mu kwezi kwa 11 batarazihinduza, bakizibitse cyangwa bakizitunze, cyangwa uzajya ubona umuntu agiye kwishyura, ugomba gucunga, wabona nyuma y'ukwa 11 uyu mwaka nubona umuntu agiye kwishyura, uragirwa inama yo kuzaba uzi neza ko uzajya kuyihinduza ku cyicaro gikuru cya Banki Nkuru y'u Rwanda, haba abaherereye i Kigali n'abaherereye mu ntara nyinshi zirimo ibiro bya cyangwa ama-ofisi cyangwa amaburanke ya Beneri, nabo bazajya bajya guhinduza izo noti. Rero ibi ngibi ntabwo ugenda ubibwiramo kenshi kuko hari impamvu nyinshi leta iba yahisemo guhindura ibijyanye n'amafaranga, harimo gukora nk'uko bagiye babisobanura babisobanuye ngira ngo murabizi, harimo nko kuba bashaka gukora inote zijyanye zirimo ikoranabuhanga rigezweho, hari n'ubundi buryo bwo kwirinda abamamyi n'abandi bantu bashobora kuzikora, hari n'uburyo bwo kurushaho kujera amafaranga, kubera ko ubundi amafaranga ari mu gihugu, ntago amafaranga ari mu gihugu amenshi ntago aba akoze, ntago ari impapuro. Buriya nimureba nimubishaka nzabasobanurira cyangwa mbereke ko transaction cyangwa uburyo abantu bagiye bahererekanya amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, muzabona neza ko raporo ya Beneri igaragaza ko amafaranga menshi yagiye ahererekanywa mu buryo bw'ikoranabuhanga kurusha uburyo bw'amafaranga ari fiat cyangwa ano mafaranga ari liquide, amafaranga afatika. Rero ibi ngibi nk'abantu babikorera, abacuruzi birabareba cyane by'umwihariko, ariko hari n'abantu mufite abantu baba mu cyaro benshi nibo bakunda kubika amafaranga bakaba badafite n'amakuru. Aya makuru muyajyane hose abantu bayamenye, ufata inoti ujye umenya iyi note ndayifashe, ariko nzayibika gute? Njyewe mfite experience, nyogokuru wanjye atarapfa yigeze kumpa amafaranga, yari amafaranga rwose atari makeya, yaraje atoposhe nagiye kwiga mu wa mbere ni za 2002, ariko amafaranga yampaye nayeretse papa, yari ayampaye inote 2 z'ibihumbi 5, ubwo zari za kera cyane. Yeretse papa asanga ayo mafaranga yarongeye igihe igiye kuyahinduza, batubwira ko amafaranga bamaze kuyahinduraho 3, noneho tugiye kubaza mukecuru dusanga afite andi mafaranga menshi agera hafi mu 200,000. Ayo mafaranga yose umukecuru yari yarayabitse, ariko ntayo yari yarayabitse, ariko nta kintu yigeze amumarira. Ni ngombwa rero ko amakuru abantu nk'aba batangiza kare, niyo mpamvu baba bakeneye igihe cy'umwaka kugira ngo hatazagira amakuru acika. Mukeneye ubundi busesenguzi cyangwa ibindi bintu bijyanye n'amafaranga, nagira ngo mbamenyeshe ko mugomba kuza cyangwa mukegera Monomax TV ikabafasha, ikabasobanurira